kepada yang ada kita rohani bersama, yakni Abun, yang malam ini ayahanda rohani kita tidak berada di tengah-tengah kita, namun hatinya selalu mendoakan kita. Dan juga sama-sama kita takdimi Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Alaidrus dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau pada malam ini, suriahnya Rasulullah SAW, kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tim penerjemah pondok kita ini sudah berusia 20 tahun, dan alhamdulillah untuk saat ini santri sudah mencapai lebih kurang 1.500 santri, putra dan putri. Dan alhamdulillah pengajiannya masih kitab kuning bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Hanya itu dapat kami sampaikan, dan untuk Syekh kami persilakan. Terang kebetulan live framing banang do berkah ini Donald Trump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang memang ada luang. Mana nih udah komentar orangnya 3 itu bro nih. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Takrim dan ta'zim long tuan kepada Abun beserta keluarga, ta'zim dan takrim long tuan kepada Al-Habib Ali Aidarus hadir di kalangan Gedanyo, ta'zim dan takrim long tuan kepada seluruh jajaran Dewan Guru Dayahnyo yang kan sudi kiranya menyambut kamu, sudi kiranya menjamu kamu, dan takrim dan ta'zim juga kepada seluruh santriwan dan santriwati sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum Al-Habib kita dalam pembahasan, izinkan tuan untuk mempegang secret 2 hal tentang biografi Habib. So teman Habib Ali Habib Ali dan putra profesi dan kepakaran beliau. Long cuma dapat menyimpulkan secuil dari sekian banyak kelebihan-kelebihan beliau. Yang pertama, Habib adalah ulama tarim dalam kepakaran ilmu qiraah yang lagi kita duku, yang mutawatir na 70, yang masyhur na 10. Sedangkan yang syad selain adanya. Dan Habib adalah labang tarim masalah ilmu qiraah yang saya pegang menan Habib Umar sendiri. Di saat pada masa tarim karab meninggal mandum-mandum ulama qiraah yang pegang dan ia perkuat kembali sanad ilmu qiraah di tarim adalah Habib Ali. Para penuntut ilmu secara umum dari Indonesia, dari Asia Tenggara, Thailand, Malaysia, dan secara khusus dari Aceh
menyegejak utarim gak merno ilmu qiraah, maka sanad nibak beliau. Dan alhamdulillah untuk di saatnya nah padudro tulab santri-santri dari Aceh yang menuntut ilmu qiraah nibak Habib. Dan alhamdulillah di saat Habib tengah gerihlah dakwah yang menggantikan Habib mengajarkan santri-santri baru, termasuk urung-urung ataupun tungku-tungku dari Aceh di daerah Habib di Zawiyah. Habib juga merupakan seorang imam masjid yang namanya adalah Masjid As-Segaf. Masjid Segaf adalah masjid yang sangat-sangat luar biasa terkenal di Tarim, yang sangat disegani, masjid-masjid tua. Beliau Habib juga adalah pemimpin sebuah majelis baca kitab Ihya Ulumuddin. Pajan majelisnya setiap hari Senin leh sembahyang subuh. Nah, dipat di Kubah Al-Aidarus Sultanul Malak. Yang hadir dalam majelisnya adalah ulama-ulama lain yang ditarim. Habib juga pemimpin Hadrah As-Segaf, salah satu hadrah tertua di Tarim. Dan terakhir, Habib adalah ulama yang kealiman beliau diakui oleh Habib Salim Asy-Syatiri, yang mana Habib Salim sebagaimana tahu adalah Sultanul Ulama. Cukup sekian dari lontuan tentang biografi Habib. Dalam kalinya sesi tak bagi ke lebo. Yang pertama yaitu pengenalan Habib yang kali lo ucapkan sanyo. Selanjutnya tausiah singkat dari Habib untuk getanya memandung. Dan selanjutnya yaitu tanya jawab beserta pengijazahan beberapa amalan-amalan dari Habib. Long tua sebagai penerjemah, di saat menerjemahkan kata-kata Habib, mungkin secret dua kata ataupun beberapa kalimat yang hana pas dalam penerjemahan nyo jauh segala belum menerjemahkan lelaki mah beri dadat. Long juga termasuk mantan dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Habib membuka percakapan beliau, tausiah beliau dengan memuji Tuhan katanya Allah Subhanahu wa taala dan geslaut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta gemendoa katanya mandu yang hadir di sini semoga beri kesempatan untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunianya. Wa fil akhirati syafa'atah. Dan semoga katanya di akhirat kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Wala tahrimna ru'yatah. Dan semoga katanya hanya termasuk urung-urung yang berharu, yang gehalangi daripada melihat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala jama'ana wa iyyakum fi hadzal ma'had al-mubarak. Amma ba'du getanya di sini mandum tak jauh pada kode yang ka gepesapat getanya fi makanin mubarak dalam tempat yang berkahnya. Ala qiraati kitab Ihya Ulumuddin. Yang akan inosate tak bacakan kitab Ihya Ulumuddin. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum jami'an min ahli Ihya Ulumuddin. Dan semoga getanya memandum yang hadir di sini baik kamu maupun orang-orang termasuk dalam urung-urung yang ahli dalam kitab Ihya Ulumuddin. ومن حمال راية سيد المرسلين نحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم. Dan termasuk urung-urung
yang akan membawa panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال العلماء إن من علامة علماء الآخرة محبتهم لكتب الإمام الغزالي. Gepegah oleh ulama, salah sabo tanda ulamanya adalah ulama akhirah yang cinta kepada kitab-kitab Imam Al-Ghazali. ومن علامات علماء الدنيا بغضهم لمؤلفات الإمام الغزالي. Dan termasuk tanda-tanda ulama serorong alim adalah ulama dunia gopnyan bengih benci terhadap muallafat karangan-karangan Imam Al-Ghazali. والحمد لله قد شرح الله صدوركم لقراءة هذا الكتاب العظيم. Alhamdulillah, semoga hati orang-orang mandum lapang untuk mudah membaca kitab Ihya Ulumuddin. هذا الكتاب العظيم لم يؤلف مثله في الإسلام. لم يؤلف مثل هذا الكتاب في الإسلام. Kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang sangat agung, yang hana tandingan karangan-karangan ataupun kitab lain dalam Islam selain yang sehebat kitab Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. لو بيع هذا الكتاب بوزنه ذهبا لكان القيمة قليلة. Menyada gedi kitab Imam Ghazali nyo, Ihya Ulumuddin nyo, getimang dan detna gehanyan gebla dengan mu. Artinya menyata timbangnya naidang setengah kilo ataupun lehai kilo. Tacok mu lehai kilo untuk tablo kitabnya. Sungguh sangat kecil harga muhnya menyata banding dengan asal kitab Imam Ghazali nyo. هذا الكتاب قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى كاد الإحياء أن يكون قرآنا. Kitab Ihya Ulumuddin menurut Imam An-Nawawi kadal Ihya ayakuna Qur'ana. Hampir saja kesempurnaan dari sebuah kitab Ihya Ulumuddin menyamai sebuah Al-Qur'an. ما معنى هذا الكلام؟ Apa makna kalam Imam Nawawi nyo? له أكثر من معنى. له معاني كثيرة. Ada beberapa tafsiran bagi perkataan Imam An-Nawawi. من معاني هذا الكلام أن الإحياء يشتمل على كثير من آيات القرآن الكريم. Termasuk dari beberapa tafsiran terhadap kalam Imam Nawawi bahwa Ihya mengandung sangat banyak daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. من جملة المعاني أن الإحياء اكتسب إعجازا من إعجاز القرآن الكريم، فلم يستطع أحد من العلماء أن يأتي بمثل هذا يؤلف مثل هذا الكتاب مثل ما لم يستطع الناس أن يأتوا بمثل القرآن. Termasuk loh tafsiran tentang kalam Imam Nawawi adalah hana yang mampu menandingi kesempurnaan penyusunan dari sebuah kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana tidak ada yang mampu menandingi kehebatan, kesempurnaan penyusunan kalam Al-Quranul Karim. أسلافنا الصالحون في اليمن وفي حضرموت خصوصا لم يمدحوا كتابا مثل هذا الكتاب ولم يفرحوا بمثل هذا الكتاب. Para salaf-salaf tanyo berkali Habib. Salaf-salaf tanyo, salaf-salaf ide di Yaman, ulama-ulama terdahulu. Khusus di Hadramaut hana senang, hana galak di saboboh kitab sebagaimana galak urangnya terhadap kitab Ihya Ulumuddin. الإمام السقاف الشيخ عبد الرحمن السقاف يقول كاد الإحياء يقول من لم يقرأ الإحياء ما فيه حياة. حياة ماله. Nasiro Imam yaitu Imam As-Saqaf gepegah man lam yaqra Ihya. Sira romanteng urang yang hana gebaca kitab Ihya Ulumuddin ma fihi haya. Hana ba urangnya rasa maleh. الإمام العيدروس سيدنا العيدروس الأكبر عبد الله بن أبي بكر العيدروس يقول بخن لمن طالع الإحياء أو كتبه أو سمعه. بخن بخبخة يعني بشارة بالخير يعني. Al-Imam Al-Aidarus
pernah pegah dalam sebuah riwayat sungguh beruntung bagi seorang orang yang pernah menulis, mencatat ataupun membaca sebuah kitab Ihya Ulumuddin. الإمام الحداد عليه رضوان الله يقول بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Al-Imam Al-Haddad yang po dari Al-Haddad pernah gebdebit sebuah perkataan bahwa dengan kitab Ihya Ulumuddin ke udip hati katanya, dan dengan kitab Ihya Ulumuddin gadah segala kesusahan dan kemudahan yang dalam hati katanya. الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر يقول وأنا أردت تحيا فالزم لما في الإحياء. Imam Abdullah bin Husain At-Tahir pernah kepegun sosok manteng yang ingin hidup, yaitu yang ingin kehidupan yang jerah, falzam ma fi ihya, maka hendaklah melakukan, mengamalkan apa yang ada di dalam isi kitab Ihya Ulumuddin. والحاصل أن سلفنا الصالحين قد ولعوا وشغفوا بهذا الكتاب وافنوه فيه. Kesimpulan, salaf saleh katanya, ulama awal sangat menganggap penting dan sangat dianjurkan katanya memandung untuk membaca dan mengamalkan apa yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. هذا الكتاب يقرأ عندنا في مدينة ترين في صباح يوم الاثنين، مثل هذا اليوم يوم الاثنين عند قبر ضريح الإمام العيدروس في مقبرة زنبل بعد الإشراق صباحا. Hadal kitabnya Ihya Ulumuddin menyebab kamu di sini, kamu baca kebegal Habib persis lagi urangnya urah Senin. Pajan baca badal Isyraq setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, Pak teman baca Bak Kubah Sultanul Mala Al-Aidarus ideh di pemakaman Az-Zambal. الشيخ أبو بكر بن سالم عليه رضوان الله قرأ هذا الكتاب 40 مرة. Syekh Abu Bakar bin Salim gebaca kitabnya dan khatam 40 marrah. Peluh ke. الإمام أبو بكر العدني ابن الإمام العيدروس نذر منجز أن يقرأه كل يوم، لابد كل يوم أن يقرأ شيء من هذا الكتاب. صاحب عدن، الإمام العدني صاحب عدن أبو بكر بن عبد الله العيدروس نذر أن يقرأ كل يوم، يقرأ شيء من هذا الكتاب يوميا. Al-Imam Al-Adani pernah nazar bahwa gayan akan dibaca setiap hari juz'an, satu juzuk daripada kitab Ihya Ulumuddin. ابن عمه سيدنا عبد الرحمن بن الشيخ علي بن أبي بكر السكران قرأ هذا الكتاب في حياته وعلى والده في حياته 25 مرة. 25 Syekh anak daripada Syekh Al-Habib As-Sakran Abdurrahman bin Ali As-Sakran bin Abi Bakar As-Sakran gebaca kitabnya gebaca kitabnya semasa udip ayah di Taim 25 minggu. وقرأه عند قبر والده بعد وفاة والده في مقبرة زنبل 25 مرة عند القبر في باب. Nah, jadi anak daripada Imam Sakran Abdurrahman bin Syekh Ali As-Sakran semasa udip ayah gerempak baca dan khatam 25 minggu gerempak baca dan khatam kitab Ihya Ulumuddin 25 minggu selama semasa udip ayah. Manakala ayah gopnya meninggal, tetap gelanjutkan baca di kuburan ayah Pada kata 25 minggu. Makna baca di sini hanya long takkid, long pasti ba Habib baca sampai khatam. Ya, berarti selama masa urip ayah 25 khatam dengan ayah belum meninggal ayah dijak bab kubu, baca bab kubu 25 ke khatam tu. Berarti jumlah mendum 50.
وكان يسمع صوت والده من القبر عندما تأتي الشمس تكون حارة، يقول له أبوه يخاطبه من القبر، يقول عبد الرحمن يكفي خلاص قم عد إلى بيتك الآن شمس حرارة. Di sela tengah baca kitab bab kubur ayah ke? Ha? Tengah baca kitab bab kubur ayah ke? Gen dia gedinga ayah aku yang gekeun. Ya Abdul Rahman kasih. Pakon matahuro ka meri tutung. Piu ya ol. Piu matahuro ka meri tutung. Jadi abu gopnyan ayah ke? Ayah gopnyan mantang deh gedinga deh gekalan putra yang punggulian yang salah sebuah keramat yang perlu pegah di sini di saat anak kopnya ibaca kitab Ihya di atas kubur ayah ke dan matahuro kamulai suum menyembengah kamulai popo sikurung posiplu kamulai dari uro kagi piu yakfi itu baca long nampak. ولده سيدنا الشيخ شهاب الدين ابنه الشيخ شهاب الدين أحمد اجتمع بالإمام الغزالي يقظة في بيته في ترين يقظة وأخذ منه الإجازة. الشيخ شهاب الدين أحمد ابن عبد الرحمن الغزالي اجتمع بالإمام الغزالي في بيته يقظة وذلك بعد وفاة الإمام الغزالي. اجتمع به في بيته مرة واحدة في بيته وأخذ منه الإجازة في كتبه مرة واحدة. Gopnya nane Habib Abdul Rahmannya yang gerempak khatam mengkeluarganya nane soalnya nane ke Habib Syihabuddin. Habib Syihabuddinnya nata merempak secara yakzah, secara langsung dengan Imam Al-Ghazali. Mungkin dengan sebab kemuliaan ataupun karamat urungnya karena sering dah baca kitab Ihya Ulumuddin sampai beberapa kali khatam. Imam Ghazali sendiri yang ziarah kenan bak rumah orangnya dan merempok secara nyata dan gelake ijazah kitab Ihya Ulumuddin by Imam Ghazali. سيدي الجد الحبيب عبد الله بن عيدروس الجد الثاني من جهة الأب هذا قرأ هذا الكتاب أكثر من 100 مرة. Habib hanya kepegah kakek kedua kopnya. Berarti kakek nek tu ke kakek yang kedua nyan ge baca kitab Ihya Ulumuddin mi'ah marrah sertuh ge gerempak khatam. بل بعض أسلافنا الصالحين حفظوا هذا الكتاب عن ظهر قلب حفظوه كله. Bahkan kepada Habib ini ditarim salafuna urung terdahulu ulama-ulama terdahulu ditarimnya gahafai kitabnya dan sangat-sangat berkuasai hafalan itu. هذا الإمام محمد بن علوي الشاطري هذا من أصله من تريم لكنه عاش في عدن. حفظ هذا الكتاب حفظه عن ظهر قلب. عاش في القرن التاسع الهجري. محمد بن علوي الشاطري توفي في نهاية القرن التاسع الهجري. Muhammad bin Alawi Asy-Syatiri. Al-Habib Muhammad bin Alawi Asy-Syatiri merupakan orang asli Tarim, tapi geduk dan tinggal mengajar dan dakwah di kota Aden. Beliau merupakan salah satu orang yang menghafal kitab Ihya Ulumuddin daripada An-Dhahri Qalbi, artinya sangat-sangat menguasai. وقبره معروف في عدن في منطقة اسمها المعلة في عدن مدينة عدن. Dan barang siapa yang ingin berziarah kepada kubu ulama yang menghafal Ihya-nya Muhammad bin Alawi Asy-Syatiri, maka kubu gopnya sebuah tempat di Adennya yang nama tempatnya Al-Mu'alla. من حوالي 100 سنة أو ما يقارب 100 سنة أيام الاستعمار البريطاني أرادوا أن يبعدوا هذا القبر من مكانه لأجل يبنوا مدينة عمارات مستوية، لأنه رأوا أن العمارات هذه ما تكون مستوية إلا إذا أبعد هذا القبر، فأرادوا أن يبعدوا هذا القبر من مكانه فجاءوا بالغرافات حقهم والآلات هذه، عندما يصل إلى قريب القبر تنطفي، ما قدروا أن يزيلوا هذا القبر، وصارت العمارات في تلك المنطقة فيها نوع من الانحراف هكذا. بقي القبر في محله كرامة.
انجليزي يعني حوالي 100 سنة أو 70 سنة تقريبا أرادوا يبنوا مدينة المعلة هذه عمارات بيوت، وأرادوا أن تكون البيوت في خط مستقيم. لما تكون خط مستقيم لابد أن يبعدوا هذا القبر من مكانه، فما قدروا أن يبعدوا هذا القبر. Habib bercerita, dengar ber. Sekitaran 100 tahun yang lalu ataupun 70 tahun yang lalu, maknanya katanya kan zaman dijajah oleh Holanda, oleh Belanda ataupun Jepang. Maknanya di Yaman, yang menjajah Yaman adalah Nanggro Inggris. Nanggro Inggris, para penjajah, waknya termasuk orang-orang yang hana mau tahu tentang orang-orang Islam. So orang Islamnya pugayan habaib, punyan kubu ulama, kubu aulia hana mau tahu. Jadi kuburan daripada Al-Imam Muhammad bin Alwi Asy-Syatiri yang penghafal kitab Ihya-nya, yang nama tempat gobnya adalah pemakaman Mu'alla di kota Aden. Ini kok putra tujuan ini bangun sebuah bangunan. Ya, jadi kalau diukur, kalau didesain bentuknya pah kenang dengan bangunan pemakamannya. Jadi ime tek beko alat-alat berat mandum untuk dia kok kuburan Al-Habib Muhammad bin Alawi Asy-Syatirinya. Wade dikerahkan alat-alat berat, mandum alat-alat berat terhenti. Mandum mati, mandum mogok. Dengan sebab keramat Habib Muhammad bin Alwi Asy-Syatiri, penghafal Ihya Ulumuddin. الإمام الغزالي عليه رضوان الله جمع هذا الكتاب في العشر سنوات الأخيرة من عمره. Al-Imam Al-Ghazali gekarang kitabnya, gekumpulkan hadis-hadis dan maklumat-maklumat dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam 10 tahun terakhir kehidupan beliau. جمعه في بيت المقدس حرره الله من أيادي اليهود. Pat cuma karang ataupun getulis kitabnya fi Baitul Maqdis, dalam yaitu Masjid Al-Aqsa. Semoga pelepah masjidnya daripada jaro-jaro kafe-kafe Yahudi. بلغنا الله وإياكم زيارته والصلاة عليه. Dan semoga kedai yang memandum yang nadi sino gepetro untuk tak berziarah kepada Baitul Maqdis. ومن العجيب أن هذا الكتاب كان سببا في فتح بيت المقدس في الفتح الثاني أيام صلاح الدين الأيوبي. Al-Habib gepegah termasuk sebuah perkara yang sangat-sangat luar biasa adalah kitab Ihya Ulumuddin menjadi salah satu sebab bagi kemenangan orang Islam merebut kembali Baitul Maqdis pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu daripada banyak faktor yang memenangkan kedai orang Islam, ada salah satu lagi adalah kitab Ihya Ulumuddin. Baitul Maqdis qad futiha marratain. Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa kali dibebaskan gerebut daripada orang kafir dalam sejarah umat Islam dua ge. المرة الأولى في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. Yang pertama waktu masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. عمر بن الخطاب. Umar. Masa kepemimpinan kekhalifahan Umar bin Khattab. وذلك سنة 15 هجرية. 15 هجرية. Dan yang bertepatan dengan tahun 15 Hijriah. وكان فيه النصارى فسافر سيدنا عمر بن الخطاب من المدينة المنورة إلى بيت المقدس وتسلم مفاتيح بيت المقدس من حاكمهم النصراني صفرونيوس. Dan waktu di saat pelepasan ataupun pembukaan Baitul Maqdis, Sayyidina Umar gejak dari Madinah ke Baitul Maqdis dan gecok langsung kunci Baitul Maqdis daripada yang mat penanjin, yang mat pintu Baitul Maqdis katanya. Yang nama beliau
Ino tadi si gati bah Habib man ismu ya Habib Safronius. Si ban juga ingatan Habib, maksudnya dalam sejarah-sejarah beliau juga pakar sehingga nama biara yang mat kuncinya mampu keingat. ثم عاد إليه الصليبيون بعد ذلك النصارى واحتلوه مرة ثانية في القرن الخامس الهجري سنة 488 هجرية و88 لبن. Kemudian awakna Yahudi dan Nasara kembali menguasai Baitul Maqdis. Di Petalo kembali getanya orang Islam. Tahun penduduk namanya Arba'umiyah Samaniyah Wasamanin. Pertuh 88 Hijriah. ومكثوا في بيت المقدس حوالي 90 سنة. Depna awak yang dikuasai Baitul Maqdis sekitaran 90 tahun lamanya. واضطهدوا المسلمين وظلموا المسلمين وقتلوا من المسلمين حوالي 90,000 مسلم 1000 تقريبا. Dalam masa perebutan kembali lewat Yahudi dan Nasranian, ipoh orang Islam sekitaran 90,000 jiwa orang Islam yang dipoh dan dipero darah di masjid sucinya. فكتب الله فتحه على يد صلاح الدين الأيوبي في المرة الثانية. Dudo takdir menjawab pelepasan ataupun pembebasan daripada Baitul Maqdis kembali ada di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, yakni pembebasan yang kedua. Fun Jaro Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, Baitul Maqdis dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. صلاح الدين الأيوبي عاش في صغره أيام سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. Salahuddin Al-Ayyubinyo udep ba masaso. Wate genyan mantang manya genyan saboh zaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Wate sewar ataupun wate kekanak-kanakan wate mantang ubid Salahuddin Al-Ayyubi. جاء به أبوه وهو صغير سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني فدعا له وبرك عليه ودعا له بالخير حتى صار من كبار قادة المسلمين الفاتحين. Orang Syiah daripada Salahuddin Al-Ayyubi gecok gemes gemes Salahuddin Al-Ayyubi untuk ziarah ba Syekh أبوه نجم الدين. Najmuddin nan ayah daripada Salahuddin. Nan ayah daripada Salahuddin adalah Najmuddin. Ayah gopnya geme Salahuddin kecil ane ke ba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gelake doa ya Syekh didoakan dulu. Sehingga gemendoa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan keberkahan sora maka jadilah Salahuddin Al-Ayyubi termasuk daripada salah satu komandan perang Islam yang paling besar. صلاح الدين كان قائدا وزعيما عظيما وله تعلق بالعلماء والأولياء والصالحين يحبهم ويحضر مجالسهم. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan komandan perang, zaiman, seorang pemimpin yang sangat-sangat berta'alluq, sangat-sangat mempunyai hubungan dekat yang baik dengan para ulama-ulama. وله تعلق ومحبة لهذا الكتاب إحياء علوم الدين. Dan Salahuddin Al-Ayyubi juga merupakan seseorang yang sangat mempunyai rasa cinta dan keterkaitan dengan kitab Ihya Ulumuddin. وجهه بعض المشايخ الإمام قطب الدين النيسابوري أن يقرأ ويعلم جنوده يعني يعلمهم هذا الكتاب ويعرفهم بما في هذا الكتاب الجنود. Salahuddin Al-Ayyubi bukti kita agaknya kepada kitab Ihya Ulumuddin Gohoi Gurege Kutubuddin An-Naisaburi nama Gurege untuk baca kitab Ihya Ulumuddinnya di kehadapan para tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pegat pengajian
gepegat pengajian kepada para tentara-tentara Gopnyan, para tentara-tentara Salahuddin Al-Ayyubi. Putra kitab yang dibaca dalam pengajiannya kitab Ihya Ulumuddin. لأن من قرأ هذا الكتاب بمحبة وشغف وصدق يملأ الله قلبه نورا وإيمانا وزهد في الدنيا. Karena barang kaso yang dibaca kitabnya dengan sidik, dengan kejujuran dan ketakwaan dan dengan memuliakan asolan kitabnya, maka hati orangnya akan penuh dengan rasa zuhud terhadap dunia. يمتلئ قلبه كراهة للدنيا ومحبة للشهادة في سبيل الله. Dan salah satu faedah dia adalah hati orang yang bacanya, hati tentara-tentara Salahuddin yang baca penuh dengan hubbul akhirah dan penuh dengan rasa hawa untuk mendapatkan mati syahid. هكذا ربى صلاح الدين الأيوبي وجنوده على هذا الخلق العظيم كما كان الصحابة رضي الله عنهم. Yang kelagi, cara Salahuddin Al-Ayyubi mendidik, mengajarkan kepada tentara-tentara ke, sebagaimana halnya juga dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabat ke waktu masa perang-perang zaman. الصحابة كانوا يحبون الجهاد في سبيل الله. Para sahabat mereka sangat-sangat mencintai jihad fisabilillah. خالد بن الوليد كان يرسل رسائل إلى الكفار يقول لهم جئتكم بجيش جنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. Para sahabat zaman waktu di saat berperang melawan kafir, jegekeun pak kafir. Kamu jak kena untuk melawan orang dro ni, meme sapoh gerombolan tentara yang mencintai mati syahid sebagaimana orang dro ni mencintai kehidupan. Kamu sangat mencintai mati syahid sebagaimana orang dro ni kafir sangat mencintai kehidupan di dunia ni. صلاح الدين ربى جنوده على هذا وساعده على هذا الخلق عندما قرأوه في كتاب يحيى علوم الدين. يحيى علوم الدين يبعث الزهد وكراهة الدنيا ومحبة الموت والزهد في الدنيا. Salahuddin Al-Ayyubi memakai metode yang sama dalam mendidik dan mengajarkan kepada tentara-tentara. Yang berpegadah dalam hati adalah rasa galak ke dunia. Getanam dalam hati urung-urung tentara-tentara ke rasa benci terhadap dunia yang ditinggalkannya. Dunia yang tengah berada saatnya getanam rasa benci dan timbullah rasa galak terhadap mati syahid dan galak terhadap akhirah. ففتح الله على يده بيت المقدس سنة 583 هجرية. 583 هجرية. Maka dengan berkat kitab Ihya Ulumuddin, dengan berkat pelatihan dan pengajaran daripada aso-aso kitab Ihya Ulumuddin, maka terbuka ataupun terbebaslah Baitul Maqdis di tangan Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 585. 580 tahun 580 Hijriah. Baitul Maqdis kembali dalam genggaman gentanya orang Islam di bawah naungan Salahuddin Al-Ayyubi. وبالغريب العجيب أن الفتح كان في شهر رجب في شهر الإسراء والمعراج. Dan merupakan sebuah peristiwa ataupun kebetulan yang sungguh luar biasa. Fatah ataupun pembebasan Baitul Maqdis yang kedua kalinya bertepatan dengan Syahrul Rajab, dengan bulan Rajab, yaitu bulan Isra dan Mi'raj. ليلة 27 من رجب نفس ليلة الإسراء. Dan juga bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, yaitu malam Isra dan Mi'raj. في ليلة الجمعة. Pada malam Jumat. فإحياء علوم الدين بدأ من بيت المقدس وبه فتح بيت المقدس. Ihya Ulumuddin gekarang oleh Imam Ghazali di gemulai karang pun oleh Imam Ghazali di dalam Baitul Maqdis dan menjadi sebab bagi terbuka ataupun terbebasnya Baitul Maqdis daripada
kaum kafir-kafir Quraisy. Kafir-kafir Nasrani dan kafir-kafir Yahudi. تفتح بيت المقدس إن شاء الله عندما يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر في المساجد مثل صلاة الجمعة لما يهتمون بشؤون الدين. Pajan teman getanyo mampu tak bebaskan kembali Baitul Maqdisnya. Habib kepegah yaitu ketika jamaah subuh getanyo sama lagi jamaah Uro Jumat, yaitu ketika getanyo sangat menganggap penting tentang urusan-urusan agamanya. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتل يهودا نقاتل اليهود آخر الزمان. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berpesan dalam sebuah hadis, getanyo umat Islam akan memerangi kafir Yahudi pada akhir zaman. وحتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي وراء يهودي تعال فاقتله. الحجر والشجر يتكلم آخر الزمان ويعرف باليهود الذين يختبئون خلفهم. Sehingga wate masanya, wate terjadi berkecamuk kurang antara Yahudi dan kaum muslimin, awak Yahudi dan Nasrani nyan mandum-mandum di musom, dilikut bak kaye dan dilikut bate. Dan bate dan kaye wate masanya dipegah haba. Wahai muslim, kena tidak dilikut lo na Yahudi dengan musom. فنصيحتي للحاضرين في هذا المجلس المبارك أن يقتني كل واحد منهم نسخة من هذا الكتاب وأن يجعل له وقتا يوميا يطالع فيه ولو صفحة واحدة. Nasihat lo bagi urun-urun tulap-tulap yang nah hadir di sini. Benecok nekubah wate mesti uro untuk nebaca juz'an, beberapa lembar, beberapa kalimat, beberapa lembar daripada kitab Ihya Ulumuddin. الإمام الغزالي جمع هذا الكتاب فيه 40 كتابا. 40 كتابا هذا الكتاب فيه 40 كتاب إحياء علوم الدين. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya nag bersapat 40 buah kitab. 4 مجلدات. Dalam 40 jilid. كل مجلد 10 كتب. Berarti dalam sabuh jilid na 10 buah kitab. المجلد الأول في ربوع العبادات. Dalam jilid yang pertama, yang gebahas tentang ibadah. المجلد الثاني في ربوع المعاملات. Dalam jilid yang kedua adalah pembahasan tentang muamalah. المجلد الثالث في ربوع المهلكات. Dalam juzuk yang ketiga tentang al-muhlikat. والمجلد الرابع والأخير في ربوع المنجات نجانا الله وإياكم من النار. Dan yang terakhir juzuk yang terakhir al-munjiyat. Makna munjiyat sesuatu yang dapat menyelamatkan kita. Muhlikat sesuatu yang dapat membinasakan amalan-amalan kita. لذلك يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي من كانت له حاجة فلم تقضى فليسأل الله يتوسل للمولى سبحانه وتعالى بإيمان الإمام الغزالي. من كانت له حاجة فلم تقضى فليتوسل بإيمان الإمام الغزالي. بإيمان قوة إيمان الإمام الغزالي يقضي الله له الحاجات. سيدنا أبو الحسن الشاذلي صاحب حزب البحر. Habib kepegah yang mana genukil kalamnya daripada Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili. Barang siapa yang mempunyai hajat dan golong teruh hajatnya, ingin sebuah hajatnya teruh lepo, maka hendaklah bertawasul dengan imannya Imam Ghazali. Jadi dengan kemuliaan iman seorang Imam Ghazali yang menjadi sebab terkabulnya hajat kita. ونحن نتوجه وإياكم إلى المولى سبحانه وتعالى بإيمان الإمام الغزالي أن يقضي جميع حاجاتنا الدينية والدنيوية. Dan kita di sini uronyo tatawajuh dan tatawasul dengan iman seorang Imam Ghazali untuk gelah segala hajat-hajat kita duniawi dan ukhrawi. جعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم ومن أهل إحياء علوم الدين. Dan kepejit gedanyo daripada
ahli Quranil Karim dan juga bejit daripada ahli Ihya Ulumuddin. من العلماء العاملين. Dan termasuk juga daripada ulama-ulama yang mau mengamalkan ilmunya. هذه مقدمة عن كتاب إحياء علوم الدين. Ini merupakan mukadimah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Semoga Allah Ta'ala beri berkat kepada kita yang memandu. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، نفعنا الله وإياكم بعلوم الإمام الغزالي. ووصلتم ما شاء الله في المجلد الأول في ربع العبادات في الباب الثالث في الشروط الباطلة من أعمال القلب وبيان اشتراط الخشوع وحضور القلب. الله يجعل قلوبنا وقلوبكم خاشعة المولى سبحانه وتعالى ويجعلنا وإياكم من أهل الخشية. قال هنا لأن آخر مقامات الأولياء أول مقامات الأنبياء، وموسى عليه السلام نبي مرسل فمقامه أعلى بكثير مما نحن آخذون بأطرافه، لأن هذا المقام الذي هو المرتبة الثالثة ليست من غايات مقام الولاية، بل هو إلى مبادئها أقرب منه إلى غايتها. فمن لم يفهم درجات المقام وخصائص النبوة وأحوال الولايات كيف يتعرض للكلام فيها والطعن على أهلها، هذا لا يصلح إلا لمن لا يعرف أنه مؤاخذ بكلامه، محاسب بظنه ويقينه، مكتوب عليه خطراته، محفوظ عليه لحظاته. طيب نعود إلى أهل الدين. في هذا الباب قال حتى حملته على أمثال الأوامر هي المطلوبة وكيف الأمر في الصلاة ولا رب في أفعالها، فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب. فإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء، فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير. فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشبون عن القلوب ولا في طريق الآخرة، بل يبنون ظاهر أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح، وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزير السلطان. فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه، على أنه لا يمكن أن يدعي الإجماع. فقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال من لم يخشع فسدت صلاته. وروي عن الحسن أنه قال كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي لعقوبته أسرع. وعن معاذ بن جبل من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي أيضا مسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. يتكلم عن الخشوع. الإمام الغزالي في هذا الباب يتكلم عن الخشوع في الصلاة
وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله جعلنا وإياكم من الخاشعين. الإمام الغزالي كأنه جعل الخشوع شرطا من شروط الصلاة، لكن الفقهاء لم يجعلوا ذلك، لأن الإنسان يصعب عليه أن يكون خاشعا من أول الصلاة إلى آخرها، ولكن يطالب نفسه بهذا الأمر حتى يكون من أهل الفردوس الأعلى. Habib baca tentang masalah khusyuk dalam sembahyang. Jadi ini kecekat bacut bab masalah sebagian ulama naik ke syarat hudurul qalb, hadirnya hati ataupun khusyuk sebagai syarat sah sembahyang, dan syaratnya mukhalif bagi ijma' fuqaha. Ulama sepakat ijma' bahwa lam yashtaritu hana ku syarat, hana ku syarat illa hudurul qalb inda takbir. Syarat hudurul qalb bak satu tempat tu. Pademannya iaitu bak takbiratul ihram. Punya pembahasan dari Habib, pakan ulama hana gesyaratkan hudurul qalb hadir hati khusyuk bak mandum sembahyang, karena sangat-sangat susah bagi seorang manusia, bagi kita yang insan untuk khusyuk di seluruh dari fon sembahyang sampai akhir. Tapi katanya dituntut untuk berusaha menghadirkan hati, berusaha khusyuk di setiap gerakan-gerakan sembahyang. والخشوع في الصلاة يحصل من قبل الصلاة، ننتبه لهذه المسألة. Dan khusyuk dalam sembahyang bermula dari sebelum sembahyang, dan sangat perlu diperhatikan. ذلك عند الوضوء، عندما تتوضأ مع الخشوع وتأتي بالأذكار، أذكار الوضوء. ذكر الإمام الغزالي في هذا الكتاب، ذكر لنا الأذكار التي ينبغي لنا أن نقولها عند الوضوء. ما هي؟ عندما غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين والرجلين، ذكرها في كتاب إحياء علوم الدين. لابد أن نخشع عند الوضوء ونأتي بهذه الأذكار. Gepegah oleh Habib, yaitu kaitannya dengan wudu. Menyatanya khusyuk dalam tak berwudu, maka tanya akan mudah untuk khusyuk dalam sembahyang. Gepegah oleh Habib dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali berikan beberapa doa, zikir-zikir yang kita baca di setiap gerakan-gerakan wudu, dari fun darah muka, dari fun darah jaro sampai rahaki. Nah, doa-doa dan zikir yang khusus menyatu kedi, tapi datang tak baca zikir-zikirnya mandum yang sangat mudah bagi kita untuk khusyuk dalam sembahyang. Man khasya'a fil wudu khasya'a fis salat. Man khasya'a fil wudu, barang siapa yang khusyuk hadir hati di ketika berwudu, khasya'a fis salat, maka beliau akan mudah untuk khusyuk dalam sembahyang. Man lam yakhsha' fil wudu lam yakhsha' fis salat. Man lam yakhsha' fil wudu, barang siapa yang hana khusyuk, hana hadir hati dalam berwudu, maka juga tidak akan hadir hati dan khusyuk dalam sembahyang. مما يساعد على الخشوع في الصلاة عندما تصلي أن تنظر إلى موضع السجود، لا تلتفت يمينا ولا يسارا ولا إلى أعلى ولا إلى شيء، إلا موضع السجود فقط. Dan termasuk daripada perkara yang memudahkan getanya untuk hadir hati, untuk khusyuk dalam sembahyang adalah getanya selalu melihat kepada tempat sujud. Jangan berpaling pada kiri, kanan, wadih ataupun tempat-tempat yang lain. Tempat sujud kalian. إلا إذا كنت أمام الكعبة فانظر إلى الكعبة. Kecuali bak sabah kondisi, pak temannya tanya tak sembahyang di ke Kaabah, maka di saat menan yang afdal bagi ketanya takalan kepada Kaabah. لأن النظر إلى الكعبة عبادة. Karena melihat, memandang kepada Kaabah sendiri adalah ibadah. وعند الكعبة المولى سبحانه وتعالى ينزل كل يوم 120 رحمة. عند 120 رحمة. Dan di Ka'bah sendiri setiap hari dan setiap malam diturunkan 120 rahmat. 60 rahmat teman-teman 120 malam.
siro semalam bak Kaabah naga petrol serta 20 buah rahmat. Situn 60 buah rahmat li taifin bagi orang tawaf. و40 للمصلين. Dan 40 buah rahmat gejuk ke al-musallin, orang sembahyang. و20 للناظرين. Dan 20 gejuk ke orang yang kalian. Berarti mandum baduk-baduk serta 20. 60 ke orang yang tawaf hawalil Kaabah, di sisi Kaabah. Kan? 60 ke orang yang sembahyang selingkar Kaabah. 20 tu gejuk ke orang yang kalen dan pandang Kaabah. Berarti jumlah mandum berahmat serta 20. فإذا صلى له 40 رحمة وإذا نظر 20 رحمة المجموع 60 رحمة. Apabila gedanya tas sembahyang di sekeliling Kaabah nya kan berempat 40 le dengan tas sembahyang. Dan di saat tas sembahyang tak kalian Kaabah, maka di saatnya ke yang berempat 20 tu. Maka tayang berempat 60 buah rahmat di saat tayang saat sembahyang dan tak pandang Kaabah. الخشوع في الصلاة لابد له من جهاد النفس. Khusyuk dalam sembahyang yang pertama sekali katanya harus melawan hawa nafsu tengok. فحرص على الصلاة في الجماعة. Maka usahakanlah tengok bermampu tak sembahyang dalam jemaah. الصلاة في الجماعة مقبولة على كل حال ببركة اجتماع المسلمين. Termasuk faedah sembahyang jemaah yaitu getanya diterima doa-doa itu karena di sini mensapat orang-orang muslim. ووفق الله وإياكم للخشوع في الصلاة وفي جميع الأوقات يا أرحم الراحمين. Dan semoga getanya termasuk orang-orang yang diberi khusyuk dalam sembahyang dan dalam waktu-waktu yang lain. الغزالي في هذا الكتاب يعطيك الطريقة بالتفصيل كيف تخشع في الصلاة. عندما تقرأ اللحية يعطيك خطوات موسعة وتفصيل عن كيفية الخشوع في الصلاة. اقرأوا إحياء علوم الدين. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah disusun langkah-langkah ditafsir dengan rinci dari fun wuzu dengan rinci disusun kiban cara gedayo agar mampu khusyuk dalam sembahyang. Maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Habib mencukupkan sampai di sini dan Habib buka majal soal sesi diskusi bagi barang kaso tunggu-tunggu gure-gure yang ingin bertanya mengambil faedah dari Al Habib, kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mewakili daripada salah satu santri ingin melontarkan sedikit pertanyaan dengan harapan kiranya jawaban daripada Habib menjadi pembuka mata hati kamu memandu menyangkut tentang kitab Ihya Ulumuddin. Berbicara tentang kitab Ihya Ulumuddin, rata-rata para santri di Aceh cinta dan bahkan yang sering membaca, galak belajar. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang cukup misteri adalah pekan dari sekian banyak orang yang baca kitab Ihya Ulumuddin, tapi hanya sedikit yang tersisa ilmu tersebut di dalam dada dan hanya sedikit yang menjadi pedoman hidup dalam kesehariannya, dan bahkan sebagian besar setelah dipelajari dilupakan. Kenapa? Ada apa di balik hal tersebut? Hanya sekian pertanyaan daripada kami.
Habib menjawab tentang pertanyaan daripada Budayak Gedanyo bahwa Habib menasehatkan kepada orang-orang baca, Iqra' wa'mal, baca dan amalkan. Karena samaratul ilmi, buah daripada sebuah ilmu yaitu dengan beramal. Maka bukan kitab yang salah, tapi ilmu pekan ada amalkan. Man yata'allam, barang siapa yang belajar, walam ya'mal, namun tidak beramal, yang lagi umpama haji keledai yang membawa gandum di atas pundak ataupun membawa kitab atigi, tidak berfaedah ilmu babnya. Kullu wahidin, setiap dari katanya, yutalib nafsahu, menuntut dirinya sendiri. Tak usahakan katanya dapat pertanggungjawaban terhadap diri sendiri. Kullu masalah, setiap masalah yang katanya baca, katanya rempak dalam kitab Ihya Ulumuddin, bermampu katanya amalkan. Karena barang siapa yang mau mengamalkan apa yang dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka orangnya akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya lah hati, dan hati kan akan lapang sehingga mudah untuk ditamang kebaikan-kebaikan yang lain. Sekian dari Habib. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib, sebagai ahli qiraah, kami menanyakan apakah sebelum menguasai seluruh qiraah itu, apakah bisa belajar qiraah yang lain? Itu saja. نعم، يجوز أن تنتقل قبل أن تكمل القراءة التي تقرأها إلى قراءة أخرى، ثم تعود القراءة الأولى وتكملها. هذا أمر ما ليس ممنوع، جائز. Jelas kan? Jelas juga Habib kan? Jadi kita yang ditunggu pujud le kitanya yang tamerno sabobo qiraah. Contoh qiraah hafiz. Qiraah hafiz. Golom habis tamerno. Baru Fatihah contoh ataupun baru saboh juz pertama. Lihat kahawa tamerno qiraah-qiraah lain. Qiraah Ibnu Hamzah ataupun qiraah Kisai, qiraah-qiraah lain. Hawa tu tak cok varian lain, variasi Fatihah lain tu. Apakah boleh? Boleh juga habis. Cuma tu le karena merempoknya baik tua dalam ke qiraah yang belum sempurnanya. Sempurna qiraah draw tu. Yang kali tak mulai tak cok. Contoh qiraah ni tengah di Aceh, umumnya dia tak baca qiraah hafiz. Menyeri tarim ide kan hafiz pakai riwayat Duri daripada Ibnu Amr, Imam Ad-Duri daripada Ibnu Amr, Abu Amr, dan hafiz, riwayat hafiz juga muntasyir. Tapi sedikit pernah wakaf Quran amanah dari orang lain di kota-kota Karim, para imam-imam ataupun tungku-tungku ilmu di masjid katanya nyampu qiraah namanya Quran yang wakaf.
Oh nya kira hafid. Oh lagi maaf. Kamu di sini kan kira hafid baca. Kira yang riwayat daripada Duri kepada Abu Amr. Jadi beda kira kadang maksudnya tak terbiasa urang kampungnya, urang wilayahnya dibaca dengan kira yang lain. Ada kami hafid kan kehantung Quran tapi hana terbiasa baca. Untuk nama pertanyaan lain, Gure, silakan. Afwan ya Habib, Perkenalkan diri. ismi Muhammad Lutfi Ramadan. هل يمكنني أن أسأل سؤالا من غير هذا الموضوع يا حبيب؟ Tafadhal boleh. طيب هل صحيح ما قاله بعض الوهابيين من أن كتاب إحياء علوم الدين يشتمل على الأحاديث الموضوعات؟ بارك الله فيك. أحاديث إحياء علوم الدين خرجها الإمام الحافظ العراقي عبد الرحيم العراقي، وهناك أحاديث بعضها يقول لم أجد لها أصلا. فهذا الكلام معناه أن ربما تكون موجودة من طرق لم يصل إليها وهذا الإمام الغزالي ما شاء الله وسع الله عليه في العلوم، ربما له طرق في هذه الأحاديث الإمام الغزالي. Mengenai hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam dalam ilmu hadis Al-Hafidz Al-Iraqi kayaknya nagetahrijh hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menyebut kitab mungkin yang Beirut ataupun kitab-kitab dari Timur Tengah biasa tahqiq dan takhrij. Yang takhrij termasuk Al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi. Makna takhrij di sini Imam Ghazali hendak kepegah nya supaya riwayat hadis. Tapi kejak duduk Imam Al-Hafidz Al-Iraqi kepegah nyo merempak hadisnya lam sunannya, lam sahihnya. Dan berapa hadis Al-Hafidz Al-Iraqi ketulis dina lam ajib lahu aslan. Lom hana lom empat referensi ataupun asal dari hadisnya. Namun walaupun kagak pegah menan bukan berarti hadisnya tanpa sumber. Karena Imam Ghazali termasuk kemuliaan dan keramat gopnya sangat luah wawasan dan sangat luah ilmu, apalagi tentang ilmu hadis. يقال أن تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني تلميذ الحافظ العراقي استدرك عليه هذه الأحاديث وجمعها. Jadi pun kitab Imam Ghazali, cerita pun kitab Imam Ghazali yang takhrij hadis adalah Imam Al-Hafidz Al-Iraqi. Dia takhrij hadis beberapa hadis yang anak berempat sumber. Imam Al-Hafidz Al-Iraqi murid sonan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pengarang Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Juga ulama yang sangat besar dan sangat hebat dalam ilmu hadis. Beliau juga mencoba takhrij hadis-hadis yang kepegah legure. Gekeun legure long hana lurempak lang ajid lahu aslan. Gekeun legure. Gecoba start lian murid Imam Al-Hafidz Al-Iraqi, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gerempak gitu. Gerempak beberapa hadis rupanya sumber dan referensi yang muktabar. ثم أن هذه الأحاديث محصورة وقليلة ولا يترتب عليها أمر جديد من أحكام الشريعة. أحكام الشريعة معروفة. Kemudian leh geteliti, leh getangret di dua imamnya tersisalah
beberapa hadis yang hana sumber lam ajid lahu aslan dijelakan secara bahasa ilmiah hadis. Dan hadis-hadisnya merupakan kan hadis yang menyangkut dengan hukum-hukum dasar Islam. Karena hukum-hukum dasar Islam yang tamaruf karena lah kita fikih. Sedangkan hadis-hadisnya menyebahasa lain merupakan hadis-hadis yang fadail amal. الحديث علم واسع، فروقه واسعة جدا، فتجد عند بعض علماء الحديث يقول لك هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح، ثم يأتي عالم آخر من الحديث ربما لم يجد هذا الحديث طريقا فيقول هذا حديث موضوع، فعلم الحديث علم واسع جدا. Ilmu hadis itu ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat komplit, sehingga turut untuk menentukan jalan-jalan ataupun metode untuk menentukan sebuah hadis ini sahih, hadis maudhu ataupun hadis lemah yang sangat beragam. Beda ulama beda. Terkadang sebuah hadis maudhu menurut ulama, sirah ulama, tapi menurut ulama lain sahih ataupun hasan li ghairi. Maka bukan hadis kesimpulan tentang hadisnya, ilmu hadis ilmu luas, ilmu yang sangat luas. Maka katanya bejit ku urang yang cok inti daripada ia. Be tak permen kulit. Adiji pu kadang nak baca sikit wa haba yang tadi bawa nah hadis palsu nanyo ngaji yang mana ingin iculoklah hatinya keraguan terhadap kitab Ihya. Apalagi yang sangat gencar dibawa-bawa oleh para ulama-ulama dan pendakwah Wahabi. Nyan bet tak permen. Tanyo inti ataupun tanyo ngambil inti daripada kitab Ihya Ulumuddin. Aso yang leh kita cok. Kulit bet tak cok. Dan Habib berpegang sebagaimana yang berdepu hadis dhaif kita beramal pada fadail amal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu ilmuwan daripada Habib yaitu ahli qiraat, maka mungkin bisa pada malam yang berbahagia ini Habib mengijazahkan dan mentalkinkan beberapa qiraat pada kami di sini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Habib no, ini pertanyaan berbobot. Jadi perlewate. Apakah manteng na pertanyaan lain? Misalnya sampai puate kai pajuh le pertanyaannya, sehingga hana pertanyaan lain. Puna pertanyaan lain, hana pertanyaan lain, maka Habib bersedia untuk menjawab karena pertanyaannya memakan waktu yang sangat banyak. Karena sebelum-sebelumnya di Dalwa contoh haji. Untuk pertanyaan lagi, daurah khusus juga Habib getalkin dan geberi bacaan Fatihah dengan 7 buah qiraahnya. Ana dah, tengah. Okey, anale kita lagi kesediaan Habib untuk membacakan surah Al-Fatihah dengan beberapa qiraah.
Beberapa Habib untuk memuliakan baca Al-Quran bagi orang-orang do sosok mantan yang nabi basiwak langkih saja untuk bersiwak sebagaimana Habib bersiwak. فنتعرف على سورة الفاتحة بقراءات العشر، ما فيها من قراءات كلمات الفاتحة بقراءات العشر. Beberapa Habib karena wadah juga kadula, jadi Habib Gino mungkin cuma untuk pengenalan, tanpa gedalkin satu persatu ayat karena akan memakan banyak waktu dan waktu akan hampir habis. Kita yang harus memberikan waktu istirahat untuk Habib. فنتعرف اولا قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيها خلاف بسم الله الرحمن الرحيم ما فيها خلاف. Bak Bismillah yang hana khilaf, yang mandum sama cara baca. الحمد لله رب العالمين قراء يعقوب الحضرمي اي جمع مذكر سالم يقف عليه بهاء السكت، اي جمع مذكر سالم يقف عليه بهاء السكت. الحمد لله رب العالمين. يعقوب الحضرمي جمع مذكر سالم يقف عليه بها سكت. الحمد لله رب العالمين ها سكت. Beberapa Habib menurut Ya'qub al-Hadrami, setiap jamak muzakkar yang salim, setiap jamak muzakkar yang salim dalam Al-Quran yang tawakaf al-alamina benana al-alamina naha bawju. الرحمن الرحيم ما فيها خلاف. Bak kalimat Ar-Rahmanir Rahim yang hana khilaf di antara qurra tentang cara baca ini. مالك يوم الدين فيها خلاف قراءتان. مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. Bak baca Malik Yaumiddin dua boh cara baca. Panjang mim dengan hana panjang mim. فقراءة بالألف مالك يوم الدين عاصم الذي يروي عنه حفص، هذا عاصم والكسائي كذلك. Berarti yang baca panjang bil alif adalah Imam Asim wal Kisai. عاصم والكسائي يقرؤون مالكي. Yang baca panjang mim lagi kita tengok. Yang Imam Asim dan Imam Kisai. Adapun imam-imam yang lain bihasfil alif, hana panjangan ba ma. الباقون مالكي بحذف الألف مالكي. Al-Baqun ketinggalan ada imam-imam qiraah lain hana gu panjang alif. السوسي عن أبي عمرو راوي أبي عمرو الإمام السوسي عندما يصل الرحيم مع مالكي يدغم إدغاما يسمونه إدغام كبير. إدغام كبير يعني إدغام حرف متحرك في متحرك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالكي. السوسي عن أبي عمرو كبير. Variasi bacaan dari
riwayah Imam As-Susi mim ar-rahim kena mim ba ujung mim nyan terjadi idgham dengan pu idgham dengan mim ba maliki ar-rahim jadi hanya putus mim ki mim langsung idgham dengan mim maliki بدون ألف مالكي الرحيم مالكي inan gepenan idghamnya idgham kabir dan cara baca Putra ada definisi daripada idgham kabir. Definisi daripada idgham kabir, huruf maharkat mengidgham huruf maharkat. Sedangkan definisi daripada idgham saghir, sabah huruf biasa huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua mutaharrik. Sedangkan di sini huruf yang pertama mutaharrik maharkat, huruf kedua juga maharkat. Nah, di riwayah Imam Susinyo yang terjadi idgham kabir, cara baca mim juga dihasfil alif dengan gebah alif. إياك نعبد وإياك نستعين هذه ما فيها خلاف ما في خلاف بين القرآن. Ba ayat kelima dengan ayat keenam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini hana khilaf di antara para imam qiraah. اهدنا الصراط المستقيم كلمة الصراط فيها ثلاث قراءات. الصراط ثلاث قراءات. Ba kalimat sirat inanna terdapat lepoh cara baca. القراءة المعروفة لديكم هي بالصاد اهدنا الصراط. Qiraah yang kata doa ni tanya, yang kak makruf bagi tanya. Cara baca aja dengan short. Yang qiraah yang kak makruf bagi tanya. هناك قراءة بالسين اهدنا الصراط في جميع القرآن الكريم. كلمة الصراط بالسين اهدنا الصراط سين كلمة الصراط بالسين اهدنا هذه كثير رواية قنبل عن ابن كثير وأيضا رواية عن يعقوب الحضرمي. Riwayat dari Imam Kumbul yang gecok daripada Ibnu Katsir kan dengan short tapi dengan sin. Jadi mungkin tajak uluan nangro atau kumbat gob. Di sana tadi dengan gob dibaca pakai sin kan short hanya berdalih. Maka hanya berdalih karena bisa jadi gob beda qiraah tanya. Qiraah yang dipakai gob qiraah riwayat Imam Kumbul. Sedangkan tanya daripada Imam Asim. وكذلك رواية رويس عن يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. يعقوب الحضرمي يروي عنه رويس بالسين. Yaqub al-Hadrami yang ada riwayat mangkul min Ruwais. Yaqub al-Hadrami yang mana gerawi daripada Ruwais juga cara baca sirat dengan sin. Bukan short tapi sin. وهناك قراءة ثالثة بالإشمام اهدنا الصراط الإشمام يعني تخلط حرفين مع بعض الصاد والزاي اهدنا الصراط هذه مثل الضاء المصرية المصريون لما يتكلمون بالضاء يقول لك ظالم وهذه مثل الضاء المصرية اهدنا الصراط المستقيم وهذه قراءة حمزة. Qiraah apa tu? Iaitu qiraah Hamzah, qiraah Imam Hamzah. Nyo Ismam antara dua buah huruf, shad dan zai. Menyelam kitab mata kitab. Bi ismami shadi zayan. Jadi shad haywo, zai haywo. Ihdinaz Be'wo ke zai sehingga jika zai dan be'wo ke shad. Tapi di antara keduanya ismam antara shad dan zai. صراط الذين أنعمت عليهم كذلك نفس القراءة ثلاث في صراط الذين بالصاد وبالسين وبالإشمام صراط والصراط الذين وصراط الذين أنعمت عليهم. Berarti khilaf menukar ba ayat ke-6
ihdinas siratal mustaqim. Nah pada bawah cara baca. Ayat ukuji siratal ladzi baksodnya juga mengikuti apa yang lagi diikut. Putra yang khilaf terjadi diikut. Ayatnya juga terdapat khilaf yang sama. كلمة عليهم فيها قراءتان. Lenyan iku an'amta kena alaihimnya. Yang terdapat dua buah qiraah. عليهم بكسر الهاء وعليهم بضم الهاء حمزة. حمزة يضم الهاء حمزة ويعقوب الحضر من رواية الويس. Cara baca alaihim nah dua. Yang pertama alaihim lagi tanya baca, yang sama itu alaihum. An'amta alaihum. غير المغضوب عليهم ولا الضالين نفس الحكم في عليهم وعليهم غير المغضوب عليهم وعليهم حمزة بضم لها عليهم. Al-maghdub iku al-maghdub nah alaihimnya sama juga lagi hukum alaihim ikut. Nah dua cara baca. Nah alaihim nah alaihum. وأيضا صلة الميم بحرف الواو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلة الميم بإشباعها واو. هذا ابن كثير وقالون عن نافع وأبو جعفر. عليهم أي ميم جمع عليهم إليهم عليكم وأنفسكم ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم والله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه ثلاث من الجمع. عليهم فيها ثلاث قراءات كسر الهاء وضم الهاء وصلة الميم. Berarti cara baca alaihim terakhirnya alaihim yang ikinawo alaihim yang setelah mim mate na berjumpa dengan waw waladhdallin yang na leboh cara alaihim wa وعليهم leboh alaihim wa alaihimu panjang waw عليهم وابن كثير عليهم عليهم وصلة الميم alaihimu yang riwayat Ibnu Katsir وقالون عن نافع dan riwayat Qalun yang kecuali daripada Imam Nafi'. دخل فيها روايتين له خلاف. وأيضا برواية أيضا أبو جعفر أيضا نصل من الجمع. Dan termasuk riwayat daripada Abu Ja'far. ولا الضالين نفس الخلاف اللي تقدم معنا في جمع المذكر السالم في العالمين. يعقوب الحضرمي يقف عليها بها سكت. ولا الضالين بها سكت. Jadi walau dhalin nun yang sama lagi ayat usul Rabbil alamin yang inan jamak muzakkar yang salim. Setiap jamak muzakkar yang salim menurut riwayat daripada Ya'qub al-Hadrami yang tawakaf beserta dengan ha. Linah kan lin yang riwayat yang biasa dibaca itu. Adapun riwayat daripada Ya'qub al-Hadrami na bunyi ha alamina golina ha sakta wallahu a'lam bishawab. Yang ke sedikit penjelasan secara ringkas daripada variasi bacaan qiraah Al-Fatihah dengan 7 buah qiraah. Untuk memperdalam nyan payah tadu menghadapan Habib tajuk langsung tarikat Habib sira ta bubutoi bacaan neo satu ayat per ayat.
Habib ingin mengijazahkan sedikit dua tarikat dan zikir-zikir yang beliau dapat daripada guru-guru dan masyayikh beliau di Tarim. Ino satu disang kali ke le Habib kun berserta ramai-ramai qabilnal ijazah. Iban qabilna al ijazah. Okay. Selamat mendengarkan. الإجازة نريد منكم العمل بهذا الكتاب بإحياء علوم الدين. أين العمل بالسواك؟ الإمام الغزالي ذكر أيضا السواك بإحياء علوم الدين. Cuma bena terima-terima tok buat Habib. Leun terima ijazahnya baik dua nama mai. Terutama asal kitab Ihya Ulumuddin. Termasuk yang paling penting yang kepingat malamnya adalah beramal dengan siwak. وفي الحديث ركعتان بالسواك خير من 70 ركعة بغير السواك. Dalam sebuah hadis 20 rakaat yang tak sembahyang dengan tak bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat yang tak sembahyang tanpa menggunakan siwak. من اللي عنده سواك من هذه الليلة يواظب على هذه السنة حتى نبدأ بالعمل ما جاء في إحياء علوم الدين. Barang kaso yang malamnya karena siwak saja, maka hendaklah beristiqomah untuk mempergunakannya, sehingga kita termasuk urung-urung yang langsung mengamalkan putra yang dalam asal kitab Ihya Ulumuddin. صحة الإجازة أجزتكم في قراءة القرآن العظيم وفي طلب العلم النافع وذكر المولى سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة للمولى سبحانه وتعالى وفي الأوراد والأذكار الواردة عن أسلافنا الصالحين وساداتنا بني علوي والإمام النووي وغيرها من الأذكار النافعة. إن صحت الإجازة أجزتكم في ذلك. قبلنا الإجازة. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويجعلنا وإياكم من أهل العلم ومن أهل القرآن العظيم ويحشر وإياكم من أهل القرآن العظيم. اللهم بارك في هؤلاء الأحباب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم واحشرنا في جملة القرآن العظيم واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وحضر من الشياطين وانفعنا بكتاب إحياء علوم الدين ووفقنا لأسلاف الصالحين بهذا الكتاب. اللهم أقذف في قلوبنا ما قذفت به في قلوب أسلاف الصالحين من هذا الكتاب من جميع مؤلفات الإمام الغزالي ومن جميع العلوم النافعة. اللهم أصلح حوالنا الظاهر والباطن ونور قلوبنا من جميع الهام طهر قلوبنا من جميع الهام والخياط طهر قلوبنا من الحقد والحسد والكبر والغرور والشحنة والبغضة والرياء والعجب وسوء الظن والنفاق والمساوئ والأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس والأرجاس والأنجاس والأغلاس واكفنا شر الجنات والناس وعنا كنا في الأرماس يا رب الجنات والناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi